oleme jõudnud Mõie Barooni, mis on siis sadama üks osa. Ja ma ei ole siin kunagi käinud, nii et ma ei tea, mis siin täpsemalt on. Ja ma olen siin sellise härraga nagu Mati Franco. Nii kõndisime siit alt üles põhimõtteliselt ja jõudsime Valparaiso sildini. Seal käib mingi Keijo Sassen. Siit on näha maju ka ilusti mäenõlvadel. Ja see on siis terve Valparaiso osa, seal on siis Valparaiso sadam. Según tengo entendido hace mucho tiempo, acá cuando venían los barcos y veían las casas de los cerros, como son muy coloridas, sí, pensaban que eran banderas. Entonces decían así como la ciudad de, no me acuerdo, creo que eran la ciudad de las 100 banderas, por ejemplo. Ok. Entonces la gente veía los edificios y decía que eran banderas. También en la ciudad, en varias partes, hay los ascensores. Por sí, allá sí. hay uno. Porque los cerros son como steep, ¿cómo se dice? Diagonales. Sí. Entonces está lleno de ascensores y son muchos cerros. Sí. Sí, acá vemos algunos cerros, pero son aproximadamente, creo que eran más de 40 cerros, creo, en toda esta zona. Entonces son muchos. Siin on näha siis tihti avamerel on laevakesed, tihti on näha ka sõjalaevu, et see on päris vinge vaatepilt, et Eestil ei ole ühtegi sõjalaeva ja kui sa siin näed sellist massiivset sõjalaeva, militaarlaeva, siis see on päris võimas vaatepilt. Tavaliselt ma olen seal kõndinud mööda seda mere äärt. Ja siin on näha kahte sõjalaeva ja siis seal on isegi allveelaev. Väga halvasti on näha, aga päris vinge, et praktiliselt vist ei ole kunagi allveelaeva näinud, aga siin ma nägin ükskord isegi sõitmas seda allveelaeva. Nii, siis minu koolide nägi nii välja, et tulin bussiga siia. Ootasin siin ilusti foori juures. Nagu näha, siis lähme praegu üle tee. Ja siis kõndisin mööda seda tänavat ja olingi koolis, et kohe näete. See on siis ülikooli peahoone, kus ma käisin. Siin olid mul tunnid ja seal kõrvalhoones ka seal on üks valge hoone, et seal samuti. Ja muidu selline mõnus koht nagu Peatänava kõrval. Siin oli siis suur ostukeskus Jumbo, mis on põhimõtteliselt suur toidupood. Ja siin ikka oli päris korralik elu, et praegu on rahulikum. Et ei ole nii palju müügimehi. Aga siin ikka oli igasuguseid kahtlaseid inimesi ka, et ¿Quieres hablar sobre qué peligroso es en Valpo? O comprar como Valpo y Viña? Valparaíso, la verdad es que sí es muy distinto a otras ciudades de la zona. Es una ciudad muy activa y eso lamentablemente también es con los delincuentes. Sellised suht kitsad tänavad, inimesed müüvad asju. Igast riideid, tavaliselt on ikka mõttetu pudi-padi. Aga jah, selline elu käib siin. Nagu näha, siin pool tänavat on väiksed telgikesed ja teisel pool tänavat, nagu nii-öelda keset seda suurt tänavat on siis suur pikk tänavtelke. Nii, kuna siillased on suht lühikesed, siis minu jaoks ma pean siin kallutama, et pead ära ei lööks. Aga olemegi siis siin turul ja nagu näha, müüakse mingeid Pokemoni asju siin, siis igast riideid. Ja see siin müüakse igast pudi-padi mingeid mutreid. Jungo. Sí. Sí. Hay muchas camisetas de fútbol. Nii, siin on mingit igast huvitavaid medikamente, siis, mida Eesti apteegist küll ei leia. Yeah. Oh, wow.
tuulekellad. Siin on linnud puuris, sealt papagai endale osta. Siin oli veel üks koht, kus loomad on puuris, et see oli täitsa kole vaatepilt, et kui papagoid oleme näinud puuris ja oleme võib-olla harjunud selle vaatepildiga, siis siin oli üks koht, kus olid mingid suuremad loomad puuris ja siis see ei olnud nii tore vaatepilt enam. Filmando la feria, porque en mi país no hay feria como eso. Sí. Oh, wow, interesante. ¿Pero necesitas agua por eso? Sí. Ah, ok. Sí. Agua, sí, claro. ¿Qué se tiene? Es como milk. Ah. Bueno. Hay una serie cómica que es antigua que la gente 86, no sé si la has escuchado nombrar. Y nombrar en ese país no está ni ahí, es porque como todo el programa es Noma, y como esos países son Estonia, Letonia, Lituania. ¿Broma? Sobre. Que era para formar un chiste. Ah, sí, chiste. Pero sobre. Hay muchos chistes, no sé. Sí. El Agente Super 86 era un programa, una serie cómica, pero de pie tipo Agente 007, pero en broma. Todo era absurdo, pero era para reír. Ah, ok. Este se le echan una gotita solamente, no llenarlo. Una gotita. Sí. Oh, wow. Sí. Yo soy gigante. Norte. Oh, wow. Saame korraliku kontserdi siin. Ahí me está grabando. Sí. Hola. Que vaya lindo. Gracias, que te vaya bien. Aplaudid. ¿Cómo? En Estonia. Vaatame. Siin müüakse igast vetsupotte ja kraane, et huvitav. Et kes nagu ostaks sellist asja siin, aga ilmselt keegi ikka ostab, et ju kui müüakse. Siin on siis natsi sümboolikaga asju. Saad siin haakristi osta ja igast SS-i sümboolikat. Can you ask where does he have like this stuff? Can you ask where does he have this stuff? Like the Nazi stuff? ¿Consulta? ¿De dónde las saca? ¿Estas de dónde las saca? ¿Cuánto sale esto? Eso, para usted, las dos o una. Ta ei taha vastata, kus ta neid sai. Tal vez él es un nazi, no quiero... Yo soy de flag. ¿Cómo? Yo soy de flag. Flag? Ah, there is flag. Where? Come here. Ah, because once I saw the flag, but not right now. Like when I was here before. Okay, wait. I don't know. In Estonia it would be illegal to sell this. Natsi lipp on ka siin. Kristiga lipp. Ja see mees ei tahtnud vastata, kus ta nüüd sai. ¿Qué es la medicina o qué funciona? Como una crema. Okay. Y para correr más rápido. Oh, qué interesante. Eso corre como avión. Dolores articulares. Sí, qué interesante. Kreem, mis teeb sind siis kiiremaks. Väga huvitav. Recuperarte from the pain or sí, recover faster. ¿Cuánto tiene este? ¿Tienes monedas de Estonia? Estonia. Un país pequeño en Europa. ¿Estonia? No, Estonia. Cerca de Letonia. No? Aha. Sí. Soomest ta ei tea, mis on Eesti, ta teadis vist Lätit, aga mitte Eestit. Oh, muy viejo. Romana. Mira. Wow. Vana Rooma münt. Romana, mira. Wow. Es muy caro, ¿no? Sí, ahí está vuelta al revés, mira. Sí, por careta. Mira. Sí, wow.
Where does he... 2000 años tiene esa. 2000 años, en serio, 2000 aastat vana münt. Mira, yo empecé a los 8 años a juntar monedas. 8 años, A los 8 años. Sí. 2 millones de monedas. 2 miljones de monedas, on 2 miljonit coini. Wow. Más o menos o más. Sí, Pero empecé qué a- interesante. Bueno, Ahí tengo esas, hay del año 1800, tengo de 1500, 1200, 800. sí, wow. ¿Y esa moneda, la de Roma, de dónde la consiguió? Esta me salió en un montón que compré de España. La España, ajá. De España. Ajá. Valen como $150,000 por uno. Dice que la moneda de la romana. Sí. 150. Por cada que Ah. tienen más de 2000 años. 500 los chicos Wow. y alegres. Y tengo dos más. 2 más, ajá. Me llegan después de repente. No, eso es interesante. Me salieron hace como 50 años un carro así que compré de España. Wow. ¿Y fuiste Me a compraron, España? No, vino una señora Ah, de ok, España ok. que viuda y se vino a Chile. Sí. Y se trajo las monedas que contaba el abuelo. Y el Ah, abuelo las ok. encontró. Una colección de las encontró. monedas. Ujú. Las encontró y me las vendió todas a mí. Yo creo que le salió barato. Tengo dos más guardadas. Mejores que esta gente. Y tienen mayo. Legos, oh wow. Okay, I've never seen that many Legos. That's so cool. Mida värki, kui palju Lego figuure on siin. Y un Leo y un Tauro. Wow. No sé si me quedan todas las casas. Me gusta Tengo Legos, versiones de 2000, pero son muy 2500 y caros. 3000. Nii, nüüd lähme sõidame metrooga. Või noh, see on rohkem selline rongi moodi moodustis minu jaoks, et kuigi jah, seda kutsutakse nii metrooks kui ka rongiks. Metroo sellepärast, et ta on osaliselt maa all, aga rong sellepärast, et ta on mega aeglane ja suurem osa on ta ikkagi maa peal. Aga noh, selles mõttes hea, mugav transport, et ja sellisele suurele regioonile või linnastusele vägagi vajalik, ma ütleks. Puerta del tren, presione el botón cuando se ilumine. Nii, niimoodi siis näeb maa all välja, maa-alune osa. Ja noh, ta ei ole nagu sügaval maa all, et läheksid trepist üles, oledki põhimõtteliselt juba üleval, et ei ole mingi väga sügav see metro. ¿Dónde estamos ahora? En estación Miramar. Mhm. Una zona bastante linda de Viña, la verdad. O sea, Sí, tranquila, muy sí, tranquila. sí. Es parte de Viña. Esto es ¿sí? Viña, ya está Sí. en Viña. Desde la caleta más o menos es Viña. Kõnnime siin mööda tänavat, otsime süüa. Aga täna on väga paljud kohad kinni. Siin on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et täna on kristlaste jaoks tähtis püha. Ja Casablancas on mingi püha koht, kus ilmselt toimusid mingid imed. Et siis toimuvad palverännakud sinna täna. Pluss kell on veel varajane, 12:55 ja ilmselt ka selle tõttu on paljud kohad kinni. Aga vot selline on siis tänav Viñas, selline rahulik. Es como muy especial para ellos. ¿Por qué? There were some, but not like not like jumbo. This is small one. Manjar. ¿Qué es manjar? Manjar viene de la leche, pero es como... No es chocolate, Ajá. pero uno lo asemeja mucho al chocolate, es muy dulce. es Un rico. poco como una Nutella, Sí, pero Nutella, pero mucho más, Ujú. menos espesa. sí, Como más suave, más... ya. Por supuesto no lo voy a tomar. Y hay bebidas energéticas chilenos. Mr. Big es chileno. You know what means tuna?
Ah, sí, es como pico. Yes. Like 5 Pero- years ago, somebody makes an energy drink. Ah, sí. Call it Tula. Actually, I was the tercera persona Ajá. and drink Tula Sí. from the Tula movie. A Ah. car with selling Tula. Ah, pero no hay tula en las tiendas ahora. I don't Ah. know if they You continue have selling. not seen it like I in don't stores. know. No. Ah. It's never become like an official Yeah. drink, but no Chiilis on see energiajookide valik suht väike, et ongi Monster, mis on kallim kui Eestis, ma ütleks 1670 või 1450. Chilean. Yeah, and Mr. B es una energética chilena. Ja Red Bull ja siis on Rockstar, aga noh, see ongi suht kõik, et Eestis on kuidagi palju suurem valik, on igast veel Noccosid ja Belief'e, energiavett saab osta, aga siin ongi ainult energiajoogid, mis on kofeiiniga. Ilmselt siin nii palju ei tarbita seda. Everywhere is a mirror, so it's a bit strange to see yourself on every side. Yes. Definitely. ¿Qué es eso? Esto es mayo casera. Mayo. Esto está ¿Y hecho solo? con huevo, Ah. aceite Ah, okei. y unshaken. Ah, okei. And it tastes good. Vamos a probar. Väga maheda maitsega on see majonees. See on nagu segatud siis oliiviõliga äkki. ¿Qué es eso? Chorrillana. Mr. Mati Aquí Chorrillana. hay vienesa, Mhm. eggs, cebolla, carne de vacuno y las papas fritas. Wow. Es mucho. For Oh. 2 people. Yeah, sí. Okay. Lisame kastmeid ka. ¿Quieres mayo también? No. No. Yo creo que Vinja jaguneb kaheks, et on üks pool jõge, mis on siis sealpool, kus asub ka Valparaiso ja üks osa Vinjast ja siis teisel pool, teine pool, mis on veel rahulikum ja mõnusam. Ja kui siin on näha, et siin on vett, siis juba teisel poolel ei ole vett ja seal kaugemal ka on kolmapäeviti turg lihtsalt keset kuivanud jõge. ¿Sabes que hay más agua a veces? Como en invierno, no sé, sí. cuando llovió estaba Sí. esto lleno así. ¿Y cuál meses llovía más? A partir como de julio ya empieza a aumentar la posibilidad de lluvia. Ajá, Julia. Más o menos como hasta septiembre ya empieza a bajar, ok, y ya después de octubre es difícil que llueva. Ujú, A no ser que ujú. sea como alguna tormenta o algo que venga, es muy Sí, difícil sí. que llueva. Y en estos meses hay solo sol, ¿no? Casi todo día es sol. Sí, las estaciones están bien marcadas. Ujú. De hecho, al final de aquí, donde desemboca con el mar, Ajá. ahí no sé si te has fijado que hay arena. Ajá. Hacen como una barricada para que se sí. junten. Y eso con la lluvia que hubo este año, que fue mucha lluvia, salió. Se fue esa wow, arena. wow, y okei, se llenó. sí. Nii, läksime üle jõe ja see on siis kõige rahulikum osa Vinjast, ma ütleks, et tänavad on siin nimetatud suuna järgi, et on lääne ja ida suund. Ja siis, kui nüüd tahame keerata paremale, siis lähme Dos Norte tänavale, mis on siis 2 põhi. Ja et siin on selline lihtne süsteem välja kujunenud, et hästi lihtne on siin orienteeruda nende ilmakaarte järgi. Vot, et sellised ilusad hooned, hästi selline euroopalik. Üks Tšiili sõber ütles kord, et kui ta käis Miamis, siis talle nagu meenutas see koht Miamit. Et hästi Miami sarnane oli sellepärast, et just need hooned, meri, pluss, siin ei ole väga palmipuid, aga mere ääres ongi, siin Vinja del Maris on hästi palju palmipuid, on palmialleed, et tõesti selline ilus, rahulik, mõnus paik. Võt, jõudsin botaanikaaeda, minu taga on siis maha põlenud metsatukk. Siin on ikkagi need metsatulekahjud vägagi aktuaalsed ja nagu näha, siis siin see osa on maha põlenud, mõned puud on alles, aga süsimustad. Ja teisel pool on siis ilus
ilus park, mis on roheline ja ilmselt see tee oligi siin selleks piiriks, et tuli ei levinud edasi ja jõuti see osa siin ära kustutada. Jah, siin oli vist mingi matkarada enne, sest ma kõndisin mööda matkarada ja siis järsku sattusin siia maha põlenud kohta ja nüüd ma pean mingi uue tee leidma. Aga siin ongi see suur autotee ja ilmselt lähengi sinna. Siin kuidagi kaupasse. Siin on Jah, olen küll. Ma filmin praegu. Nii. Sellises kaupas siis käisin. Nii palju kilpkonnasid polegi vist ühes kohas näinud. Terve saar kilpkonnasid täis, vees igal pool. Siin, seal ka. See on kõige kõvem paar kilpkonnasid. Chillivad üksteise peal.